Kuma dionga ya Rais Ruto ndani ya kaunti ya Meru ntuko Jumapili kintu kira githirite kikujero ndani ya kaunti ya Meru nempa cia kisiasa inene muno kinya nkuluki ire irathirite irio mbere thira ikinya na baba inge bararite rais ethira ikinya Meru mpatho iketha cie kuthira na bubu manetie na miarire yarirwe ntuko Jumapili ndene ya ntere cialare ara bunge bethire bakiendekethia mantu ingi Siezlon Toro tweka mwaria wa Meru kiri thirikari nene na gavana Kawira akiaria ethira itariria ati kwena makatele 10 na kure antu batetikiria we ari gavana ari mwekuru na chindire ndene ya kaunti ya Meru ntubone boyo kiritu na miario ankulani ende kiri akari na kinya Utongeria ba kaunti ya Meru ara kinya DG Mutuma ethirite nende kwitarirwa stima ciawe ciethire ikiitwa ntuko Jumapili na mwankatha hii atwire kiunduno tukuboro ari baraba ongwatia kwarere Nkucanio cio Utongeria ndene ya kaunti ya Meru twina Franklin Karotin Jr. Ne mutongere kumantere chiembe twina Mwirigi Karenga former MC wa Bogete East baane baba ngwate kwa rero tukubaru are na batukulu kura 40188 namba yetu SMS tu live kuri Facebook tu live kuri YouTube ithira wikira comment yeku opinion yeku kana kiureke yaku na beyond nkethira nkibithoma tuite na mbere na mubango yo na for the purposes of record bitawa MUTEMBEI ndwani karibuni sana gentlemen. Asante. Mwirigi Karenga hamba mbirire na wewe umete ntere chia South Menti ni nao senator wa Meru Kadhuri Murungi aumete na Kadhuri abatethirite bakiona na ritho kuri itho na gavana Kawira reason being Kadhuri era wakethera kamatite kabuyo kama uta kawakire siasa cia Meru so after mutema na yo Jumapili you are Vice Ruto na mbere ya redwe uri Utongeria miario umuyukirie na njira iriko. Thank you so much. Thank you MUTEMBEI. My brother Karuti. Umto muri karinga wetu na South Menti. Kambuge indategetura batagia twaragia na ara ntukura twarirare Sunday. Kuma mwambiro mpaka muthia ntarirare in person lakini ndai committed muno wita TV ne kuona imbi bathithagia. Kundari TV ne kumarira maromba jambiririe na mpankare ajarikire. Pankare antu bamire kierine kambuge urindonire kutare tambi cenjega muno ya Meru na Meru inkuona jeka tutwina thina na kwi mwario mo aririe ntukwire ugatire kinyere kibaki ari raisi no riria Meru bwi imbithe na yembo karabu ruja wigirwe gintu ya kiu kwi mwario mo oririe wogire kibaki no retie MPs ba Meru reari raisi abera imbi bukara ruja era kwendeni uko ni ugire if I can remember antu likani mwari oliku ni one of the MPs ba ugire omu Meru nkwenda kulikani ya Meru Atongeria betu kutwenku na serious muno na manto yara kuthije especially kiri Nkucanio irio thaiji are on governor gute muntu nkuona ete andiki MUTEMBEI gute muntu nkuona akienda kurikia kuthiria manto jaja na MUTEMBEI yankwire na arua kinya waka gavana na arua Meru atia satisfied Amiru abakari ngurikane kitera na munya Nkucanio tura Meru muno kitera kire itu Nkucanio yakairi kitera Kawira kwina Nkucanio kuwa minga Meru ba accept kwina problem na bo keda benete siasa muno I think no problem watwika mtu ronde akiukira ithugania mantu wa siasa mtu agukire ithugania uraga kucanya nongi kenda bangin my range na rwa kinya watwika witeka wira gavana ankwira uma MUTEMBEI umani ando abero ya Meru wateka kaunti zingi antu ibaki na mtu amyanguira abati kwithwagita in fact weta Kadhuri na gavana tayi mtu rambwa kuona yekambu amba kwithwa na ndeto ngui Kadhuri muntu Kadhuri no tena ndute muno ya development bwa ndutire urere ombwa ya wani oversight lakini everybody nandi na ireje kalambia kuthija giate especially do elected leaders de kwa babangi muntu keba tu oversight atu na rai tu na turi lakini elected leaders barabara ingi urona ni balambiririe ku oversight MUTEMBEI na arua inkothomaga ingwita through budget ya national government no dikire boega in the national government budget way special development ya kisia shababara ni 244 billion shababara aki beja cia ruji ni 107 billion udikirete beja agriculture ni
49.9 billion. Mbeca cia health ni 115 billion. No kwenda kureta point yugo mheshimiwa. Tikira kwira Mutembei. Antu betu atongiria bara twathurire muno MPs na babangi. Onto muntu amenya kwi gintu gikigina gikinene ki mbere ya rura twingana akyo. Ba twingena 3 billion ira cia county cia development. So anko kana ki Mutembei. Kana ki point yugo Mutembei. Anko bunko ndo kuri mheshimiwa Brenta ntrari karute ukua abunge bate kuolelia kana atongeria bate kuolelia bira na euro para olelia bilioni 3 iria but uruwa kintu kira kithirite ki Meru siasa ikwenda kuringo ugakuthira siasa cia kuchini chithirite irio ni onto bibi utuma governor Meru Kawira Mwangaza kutuika buonka muntu okwari Meru ayo kinwe ukumenwa kana nurathurie mwekuru Mutembei ukana roki governor twana roki governor point ira kwenda ku bring up ye Kaura itiora ni kwenda kuga atiri cia governor jareo na 3 billion ito tekra cia environment cirio cia county umesha county 3 billion lakini 244 billion ile okay kuga ki 290 constituencies cia babaraki no woteka mbeci wisho nyingi no ndoteka ote constituencies kuona haita 100 million per constituency inkwenda kuria ku challenge abunge betu na togire bangi barabara yo i constituency ile ku this financial year na financial year na dirire ki budget yao baranenkerwe 800 million ki constituency yao ya kuita barabara this financial year Mutembei na last financial year ni rathirire Mutembei de shameful leo kuona mjumbe for example akija kire prayer rally jere rally ageta kwa president uthirie ara tio president ya romba iruinto ira before budget yekurukua nuntu mubunge ro kuromba into aguturia babara ntukwira president yari na flagship project mheshimiwa andi kule point kwena kuri ki Mutembei na ntina to kwenda ngitira no ntu goita riro kuna mujumbe akira president tukitira babara na mujumbe ugo ni nagurukirie budget na lije bwega budget iwe ta factor babara eu akuromba uromba mbeca babara budget yokurukirie ni gukurukirie go ringire kura president eta gwita mbeca ko riro kuna president na bathiurukirie utege ntwariria muno ki maendeleo no nturinde akumenya ni unafiki bo kuendelea ya Mutembei na gintu kira kiri ono ije mujumbe ujo kuwa tukitira babara no okurukirie budget okurukia budget babara etio ni Mutembei bwana Karuti no ari muchairman ndo yo ari lare and it's okay no ari muchairman yo ari lare right and now do you agree na mheshimiwa Karenge tidinere Meru about maendeleo ni about Utongeria but now kire muchairman yo arara thina yonthe yaumire na kuma kiraito murungi ajumbe kuwa Meru nithire na Mutongeria umwe urobatire kwithira aituma na mobatu ya Meru urekirito atrasti itarambi itarea rekibaki imbibi atumire gavana mebi ayukio ntubo pasono au kwa ntu batetikiwe na batsindire na kwina makatele komi atreka about Meru stage. Thank you bwana Mutembei mbere ankethia Meru around the body and from the word go wimbithiri twenkiwa Meru ititite bwega na kinya na arua no nkendelea kwa Meru ititite bwega indari muchamaniro yora personally na ndathikiritie na matoyo yele mantu yara yendelea na kidogo tu ndiane na mierio ya mheshimiwa Karinga mbwe munyanari ngavana Meru lakini nyate atene ka Nkucanio munyana standing ground yewe na karitangwire batere kwithwe kirito ingavana kinya kiraito inyawe kwithwe kwethire kwina differing of ideologies kiraito ingavana na standi kiring ground yewe akaria ngavana Meru na karitangwire batere kurito ngavana Meru ende kaitena kala turi ngavana ora twinwe ngatumira orito ria tukiraito atumire drama queen manto yare nayo imanto yandwa from the one go ema mata to manifesto wewe from the one go atwire ndwene kume women rep aro na kajuju aya korombe teke ngavana aro na kiraito amwita marito yara yonde mtu etawa
arona nominated MCAs awa nominated no kwelewa language ra tumaira how MCAs bona nomination na on Sunday approve. She is the Lord of War. Okay, rambere president from nowhere. Era president Ureteri Utongeria nyabeya baba kurombaira. Ende bo. Okay, akwetho ne arombi na ibaromba. Baketho very attentive marombene because to na Thanksgiving prayer. Ende biche kulugera auke because we were live. Biche kulugera ba okera kuringe tuma kinya mutumirie tumirachia. Bobo karia buteani manda mgava no kirire ona nya no yurite kurwa ona all the linders barabara ni makatel ekomi kirebo barabara ya 1 million or 500 and above imakatero wendera kinya linders from other counties beire na ba pronounce that Meru kwena thina all the MPs baria bawa kwena thina na thina ne kubota tuliwa. It's the only governor ororo mere araua so anto bareona Meru eri nenere but Meru ne titebwega so mwakarute manto ya yonde yaumire kiri former governor Kiraitu Muronge kuitu ethira twina Mutongeria omo. Was it necessary maybe muchamanano yu maybe atongere kwitha bakitu ethira twina Mutongeria omo gombeka bibi byatumire governor ethira kithura? There is no problem na sentiment ira Kiraitu amekire kawa as a linda irari Mutongeria ne thirito atongerete Meru kaita kanona na wa enda kuona kawira Meru etena captain etena mtu kungavan etena mtu ukuelekeza bangi. You see mudhom joge ari okiraka wata all the 3 MPs senator we women rep we baita ba kolomana president state house bakera na manto yara yakubo kuthithwa Susan Kiika the same Mutai Kahiga the same lakini akwetu ute corona mandam governor ena that commanding authority that babu tuete ni tuekintu kimoto watanirete tuete tukarendi lakini olele CS yo walo aretaka wanta tuboba Nyanza luo aeta koloma na bona president bakabangira the urera yo kinya kitheta ari kithirikari lakini akwetu intugwire kuona mandam governor awatanirite na MPs betu ba Meru beta ba koloma na president tibalantugwe betere kuruira Nakuru. Fair enough. Mheshimiwa Garengi kuona nuko ndo choki. Yes. Bele mampamba kwira ya munene Karute my friend owaro team governor owaro ni CS. Na nekira nto ba onde guru ba ni rekya baitu na CS I think no wadidium. Mutembi yankwire oni indategete TV ne boega. Kire rie bonde para ba ririe. Bonde ba ina motive ya kuthukia governor. Bonde kwambia MPs na mbina ba between governor Kiraitu Muronge former governor Meru. Ni mushoro kwa mono and I respect him so much. Mbere makiraitu ugire kwenda kuga Amero papati kwathani wa thuru mitheka ri nturi. Mbere mote muntu wakanije mitheka ko bagwatithania. No ntu mitheka na rite retho CS for more than 1 year. Owarwa gitantu ba agikantu ba wende guru ndu mekeda mitheka na gitiratia na bekire mthiguru. Na akwari ou antu ba bejire ubeje bagatakaga governor indirectly. In fact temu tukinyo rifaga tu governor kap ora para iya mpode ronaga ingavana kwa attacked na kinyo ugoke dore ingavana na common enemy ukila mtu yari yankwire na kinyo ure ingavana udira ku boy namba tu mheshimiwa mpuru agukira auga turacemanirie goro itura bangire ura tukagita hatia tukathija koi babangite ura baketa kuthija kienne kira namba 3 Mutembei Kaduri Muronge wengwa gukira no kirira athuri augari ibura semira kubanga manturi neta botambiraga ibura pangitio semnya manturi neta botera ngava kawira mwangaza neta botamwira kaduri utimbe semnya jeu wo semnya kubangira anto bangi batizi Mutembei kuko kwatanya miro Mutembei kawi Kiraitu Muronge akiri akore mheshimiwa to goita ankwenda kuyoge musemanio ukui kwa wrong maybe CS bana kuba mpuro na ure batrimanete but earlier kinya governor na trimanete na MCs ba Meru MCs asemani hapo baba na baba asemani barembi bare atongira kubanga bageta kore musemanio bare atongeria banka nitumbe exclude Kaduri Muronge na Senator Meru ba mu exclude niki
kitha ba ibari genuine iba kwenda so munene wa Meru namba 2 MUTEMBEI katibere ankuru mtoro uri munene ina ide yenu nurodhura gwari minister katibere ankuru lakini katibe njero iniko organize kwena dispensation yingi at the county level kuti mtu munene nkuru governor tukera yauma nobody no ndulu ringeri kura yes tekana ni nkuru governor yes ka appointee ni appointing authority ija kuwa ukija gweta Kenya kwina mtungi ukethwane ni above president. So even at the county level it lazima to accept mtora munene at the county ni governor na kithi antu bai bahari genuine papa tuko karandi kuruna governor paka muria ne kuna president wetu Ruto erire abachokeria abera atiri siesire nturi tini kumunchokia kubaha kumwangu gieri savu kairi siesire nturi na kaina Nairobi manda mungavana na bwathani ya Meru na ari na Meru bwega manda mungavana yewe kanya bwathani wa Meru president agitira atia haugira MUTEMBEI but mheshimiwa with all due respect karotembere ochoki with all due respect mheshimiwa but how on earth CEO symbol of unity ndani ya Meru county with Utongeria bange makatel bere ya president ure ngavana ugire thini ukuona yonde igicocerwa ni kateos bare yo na it is true uti muntu utije kuri MPs baguta bakizo zaira bangi ndi tuko cionthe bakiba so zaira against the governor kila siku MUTEMBEI ino uti kuona bare MCs bare katel and now bunge na katel menya ogwe kuno ukagita kwa make mistake ya national government county government and to bato aburi beta national government kudutethera no kwina 3.6 trillion budget ya national government ile betu kutoba kiuva saitana bakitwira kaba kuona gintu iwe MPs betu iboriwe neo kila bakurikana ni 3 billion shaka vana kawira mwangaza 3.6 trillion ina chetire MUTEMBEI mheshimiwa 244 billion shaba bali na yile MUTEMBEI 49.9 billion shanga chini ile MUTEMBEI tekeria tukamislinde anto uti mpindira ibonde na Meru agitia billion 3 changa vana kawira please is atabakudhiria ndaiba bakiuba Dina ya wimbi. Nenda bate kuona makosa ya Nairobi, lakini yonde kila siku mtu aruki makosa ya kuona ya Meru. MCs ba Meru. Kulingana na katiba, ibo ba mandate ya kuvasaiti governor directory. No kuona, iyo ni report ile ku mpuru bo tumira kuja kuvasaiti na governor Kawira Mwangaza. No report ile ku imba ko sate ku ba kutumira kila siku mtu akukira ita kanisele Kawira masingo. Kutinga ntu yake MUTEMBEI tutuma kwa accept such nonsense from people. Mheshimiwa. No. Don't be like that. Karuti Karenga riwo ti report Bampuru na the other leaders about tumira maybe kuwa Meru ititi teboya but I believe Kawira Mwangaza igitare governor Kireitu Murungi ari Utongeria na thiulunkire na kibao ndene ya county ya Meru ntewetika ku report ya renio ya kuondit Kireitu by then when antuba feel baba aria manture tendene Meru it is wrong no twinga vana Kawira wiko mbere kamba jeri ara kwa senator Kathuri Murungi ra my brother wa I think senator naririe na aikwaria the following day when honore MPs bonde ba Meru bachemanite na senator obisi newe senator inde mwendete one no ntoi mtumba kuringanira antu amwe bana MUTEMBEI na komba kwaranire nantu bora kubatere secondly muchemani yura CS mithika lentore achemanire na yumbi ba Meru to me no mbwe muchemani yura yutabangi bwana MUTEMBEI antu baraka bachemanire bonde betete kuwa pole kwa Muriuki baro chemania kurabo chemania tubukaria rwaria bukarinde irachita wangita oro bakoloma baraniria Mr. Our honorable Senator Kathuri Murungi is a respected man rira twarika helo na president beyanirie na ndege ya president even on Sunday ira ndege ne president kinya wake akwithro ai within Meru County no ntontu kuyungu etike na ntumite Marire Secondary School weto mo represent kwari na education day akwithwa kinywe na ari within maybe bakeitana mantwene ya kwira family ya Muriuki pole na ndi ntekwenda Karenga ona ni yaka our senator na kwena rift between we na MPs ba Meru apana Senator Kathuri Murungi is the patron we kundi kia MPs ba Meru and he is part and parcel wa ikundi kira gitongeretwe ni mheshimiwa Rindikiri so buru kuthiria drought kira Meru
kinya bicha ira bonere cia mande ciare kuma ofisi-ini ya senator wetu Kathuri Murungi na bai kintu kimwe na MPs anchoke kiuria kia Kathuri kumucokeria amwire kachoke kiuria kia ko then ugantetheria wange maybe ukona ntiransa boya bwana Karinga kwibura bwana Karinga akwenda kuonania arenda kurita andro ya ireri Merwa the problem with antu betu babaingi baraba sympathizers ba Madam Governor bate kwenda kwa accept Meru kwina thina kira kirioka bakwenda kuringira kawira mpi na bamwarukia rine na bakiona kaba umwarukia bariwa Madam Governor na the ability ya kuhatanithia Meru hakwithwa Madam Governor ne bishop na atiomba ku reconcile na reverend yowe you see bishop is no monene saiti reverend na ability with reverend ba karande ba reconcile hakwithwa bishop atiomba kuhatanira na bishop wa Catholic atiomba kuhatanira na fathers bara arumire atiomba kuhatanira na priest ya IPCA eratha lilishire their chancellor hakwithirwa Madam Governor orogwirwa no the symbol of unity atiomba kuhatanithia the clergy team ya Utongeria na ati akomba kuhatanithia politicians ndenda kuatiri ngichoka chekiuria yaku the problem with Meru County itena MPs ute MPs ure yera kawira mpitira milioni ire kana 3 kana 4 MPs bena ngwira ba bena pesa cio cia CDF akolele kinya mbecha ira twaero 5 million nyambene level 4 chaumane na John Paul stadium ya Maua John Paul ndamu ya Ngathu it is the national government ireretete housing program national government industrial park national government kuto tioba komblema wa MPs that bate con demand from the national budget irereo bareta into Meru we cannot blame them iba kuritangwire ereo kuringana na bila Meru en budgetary Mutembei kambugi atiri kambugi mushimwa na kwaria bwega muno na kwaria mwe ito fact mu akia ko miss ndo mbere MPs betu bori nguge yawa the national level I have never had even a single MP who complained at the national level uthika bakuona the last financial year Mutembei ukabori kilo meeting la sharami shekiri Meru bate kuwira last financial year na adirire this financial year ukabori MPs ba budget ngane ba budgetary in every constituency you see kalo tuko kwelekanya in every constituency ukabori mbeshinga ba budgetary bate kwiki tunyoka bakitorombera president nyamura pa branjirene ukithibe jebe torombera Mutembei number 2 Mutembei nkuwa boye ganda bwatiri na karuti andikire kwina structures cia governance ira mumponde abati kuthwa kithingataka riri hathuri kwi respect ro bati kwa muntu riri hathuri utibati gukira muntu ambia kumena muntu no ntumbugi mwekuru rukuona no tuthinerea pamwe bao kunaro Nkucanio pamwe bao bitu kigenda it is in aspect Mutembei utumba ukira ukire wambia kumena muntu no ntumbugi mwekuru wambia kuganga mwekuru twatiumba ngambia ngapi Mutembei ukethu injuri ncheke to thura na Mutembei now tiang ke point ugatwe kigete kya njuri ncheke to thura na Mutembei iro tumba kugatiri CS meteka ni ntore na munene wa Meru no ndore mukuru njuri ncheke na njuri ncheke tutirukutare ko ndo to ba ruti kidogo ubandu itukugondomera down kemanto ya agenda iro tandikira boega ko tandikira boega Mutembei DG mutumantu ethinkia aragure netherete akiri for the last 1 year netherete akinya maru bonene why no ntukwenda kunaro doyo media governor na komeno no ntimwe kuru ni ontuwe deputy governor netherete akirira na monkatha as you speak kwawe gutena stima kana deputy governor ni ontuko ndo kwa yatha ito kwa tukakwira deputy governor thai no kakwenda kuturita nduge jenda Mutembei ndakwira atiri ugatwika gitekira twathuranaga na aria antukwira kira kira itugage mithika nenkerwe igia chamani onjuri ncheke no twitike tukugatiri no anenkerwe kwa munene onjuri ncheke no ntuna we governor ekuru bat ondu mukuru onjuri ekuru bat umanjo njuri itona twanjuri tore ekuru Mutembei thine deputy governors itiambiritie na arua Mutembei ukaita muntu kwa karutia gakwahiria anga mutuma ngagita rwangagita stima cia gitona munagani Mutembei ntuko mwe stima tokensie ka siasa ukeja guteka Mutembei gitarea rire kethia ureta Tharaka County engineer Kagwema wa Tharaka County ndaceminya na gwitagwo premier uzo nkubu
ndamuya nata wina rush na rush wa itoto ni ntini ambira muthomi njukiri na ntunyire ngari last the MCA imbio kwenda ku justify angu no kwira ingo no justify they need ngavana batoro yana deputies bao ugitana wa kirinyaga nuna ndo na TV na the other day deputy ngavana na iguru berwa mwemwe hatari tundreo the other kandi ikekuti kwa karuti nkwirire ugito teka kinyana ara Kisumu na koba orengo mtoto respect te roya munene muno wiki human rights ndugu ngaba impicha Odwor Dr. Odwor deputy governor wa Kisumu Mutembei yankwire wana ko sore nturi kana siaya Mutembei yankwenda kukwira deputy governor na governor azatura ya thina na misunderstanding you it is common ningu mjengava na kaso problem jona deputy ngava ndo kuona nyantu kira bari kenine no kuona no na muri deputy ngava no na muheshima reonde ku batu kira kwenda Mutemi kwenda kwira Meru andu beto bakakala bakeri woni MPs no ntu MPs muntu na ngiri shilingi million 145 njeje sindi yefu aki million 145 tigania hizi ukija kugana na wondi ithano gutu wondi te kuona almost 30 million ungeta ki wondi ure every wondi ngugini ite 30 million that's financial year this year ite nguya 30 million ku wantu bati ku justify area ciao kila ba kwenda kuita ku justify iko shura ngugia ngavana makosa ya ngavana na Mutembei ngarage kwira Mutembei ukenda kwenga moyo kuro kuna harua ukenda kumwinga mukuro okubukara ware ure ukenda kumwinga wambirio mushura makosa na makosa atiura Udini rere yota haiji kila kireo ingavana gushura makosa bakaruti kinapona kanya kugatire tu impeach ingavana tuinge ngavana Mr. Munini owe uti makosa mushurite makosa jaiko Edward yes get to break karinga are ona yatukuria madam governor thina kendrengwa batu tutwere madam governor anjiri ndo na MCA dero to the break garote watila dero to the break watila kati yoke break ya ndeka inkai ture marando ya kibiashara tuchoke nyuma ya ndeka makanisile auga no gocho mabati ja kinandi ja makamu jare na nkanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na maguri ja kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile Jamania Tile Brit Tile Jamiz Tile na Espana Tile industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyera arakunde ore ndegurone Kenya kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukorie bietu. Karibu sana. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibembeleze. Watu wanasema nimemkalia. Na ni ukweli sawa. I'm not Google celebrity in this country. I was in a relationship where there was domestic abuse. It's okay. Zainabu, I've not done anything wrong to anybody in my life. Usiniita punda ni wewe. Whoa. Just who I am. Like, put my guard up, so up. Call me fake one more time. At Family Bank, we are more than just your bank. We are your friend, your ally. With our internet banking and Pesa Pap, you can transact from anywhere and at any time. Our Mdosi Junior account is specially designed to help parents teach their kids about saving. At Family Bank, we provide excellent quality of service to our customers because at the end of the day, we are not just a bank. We are your family. Njoo tukujenge.
uri muritingugi wa thirikari no kwenda mbesha usitense. Capital Sacco turiaja gugutungatira gukurukira roni rwetu rwa Civil Servants Classic Loan. Kuona loan ro utikubatara kwithirwo wina share, collateral kana guarantor. Ithirwo wina account natu na weze na payslip yeku wone loan na interest ya 1% per month amortized kana 0.75% per month straight. Ukaria na kagita ka mieri 96. Gurashia Capital Sacco narua na wone baita. Minimum share ningiri 5 wake. No ugure na paybill yetu neo 520100. Arania na atu gukurukira 0713 934 823. Bueno, tubeta na bere kuatera na batukire mubango yo aro ya siasa na prento mantumiri inkuitire wichoke kiure gyaku kengo koretie and ankure ka choke kiure gyaku. Thank you very much bwana Mutembei. Wigan kiwenda kwira my friend Karinga tokawa Meru itena thina uria Meru ina thina. Let us all accept kwina thina kenda tumbo solve thina. Lakini thina ere okantu betu baba inge maybe some of the MCAs baratoromba na boete ya woni baratsindrwa bangi barabatana kuromba na iba kwenda ngwike manda mgavana nontonta tuire buithe kimumuthie barendo mwengereri nene bamuringire tempe ngavana achulwe bobetho ibathani ruite baumbuke na itebio katwitikanire Meru ina thina turiwa Meru ina thina ni kutena inclusivity kiri mantu yara ya kuthithwa uteu kutweka imuntu mwake wena thina ndene Meru County kutweka it is the only madam governor no sent baba ange bonde imakatel kutweka MCA imakatel kutweka deputy governor imuntu ampara kutweka CS lenture imuntu ampara kiraito imuntu ampara all the 10 MPs ni antu ba ampara ona inyabakarute ni antu ba ampara le kankoira bwana Mutembei okay akwithwa Karenga na barabange bonde bakuringira kawira mpe na kwaya na ntuba present worship team wewe baraba umuinira rugire that's na oro okay akwithwa bakwenda otethia kawira iba mwira na arekane nandro. I want to confirm to you that kawira endrete enro chinda into binge beyond. Why? Sunday ntukwira kawira bangete kwitha kuthithia okolea. I want to confirm to you bwana Mutembei etete Mondrantu kuteke ani, Mondrantu te thoko, Mondrantu te market, Mondrantu oromi lamine ngeti ento edhingia neera. Narua oni betere mwanka Mondrantu kona ina mandra mgavana endete okolea. Ndreta ndrethe mandra mgavana ekete okolea injection huku mamuchi nge oromi Mondrantu no kona ngeti ento edhingia. Ndore why all this morea okira? Echo arari ke mechanics bonde batau nebera to abwangirie kumire ni certificate tundire mandra mgavana awete ti certificate cia ikundi bia ekuroba mawa bonde kenda beta muchemania na konto ethinge weto muruma so bira tukwira Meru atubera atiri Meru etete boya so gokwanda kwa tyo kulea yetete indwene twetete nonto ate weta kegoi na ara kwina market nonto ate kwina mantu bochu ara munyokere market nonto ate wite kegoi ara kiraito atira yana 10 milioni na kawira achuna nachio utebia thithirite kabako kinya flagship project irache barabara MTF anything ute kinya pipe imwe ya landi kwa kabako kintu kira kitete kwa kabako kembere imandrabuti na matres na muringeti ntukweke umia to be very sincere so kankwenda kuatere bwana Mutembei Bakarenga
ibareke korongogia mama gutena thina bai mwira gutena thina na mwaga yutethira mama atana Mutembeyi yankwira atiri right mbetegere ndo ntumiri nkai karinga mbere utiraria ukule kwira mutambo ya Facebook kwina mtu wetu wa Kim Muchenasoni ari wa cabinet secretary Munya was trusted and a very close minister to President Uhuru Kenyatta. Why wasn't Governor Kirito proposing Munya as the political kingpin? Kwena mtu wetu wa Kirimi Kimenyi akaua arentereche mumweka wa mueni Mutembei Mheshimiwa Karenga sees nothing kuomba rais kitu ni mabaki ya budget. Mheshimiwa okay. Kwena mtu wetu wa Bishop Madheta Murungi akawa Karenga is one of the people Kawira kompara. I don't know how true is that. Kwena aro friend Sinja akawa Karenga, you are saying nothing. Wewe endelea kunyonya mama ukimsifu hapo, but ujue mama unasifu hapo no peo akwende huko. Kwena mtu wetu wa Josie Jonto akawa the problem in Meru is Kawira full of arrogant and she doesn't deserve to be at that place. She's supposed to be at the markets selling skuma and boga. I recall the previous governors, they were very respectful, but what is going on today by this drama queen? Mwisho no toto merini nyinge kwena kome kadana kwa Mheshimiwa Karenga is disseminating very serious points in this discussion. It has taken decades for woman leadership in Meru and the entire Republic of Kenya to be heard. The wind of change will blow from Meru County to the entire nation. Honorable Karenga is on point. Mutembeyi gambuge atiri ukagita muntu confuse garia muntu akoria mantu angavana kana mantu county kana ria muntu atiru tero bakaruti era winguge uchoa. Mutembeyi yankurikani bwega ma mithikari nture oshindwa kura ikawira mwangaza bathire maromba mawa stadium na ntu barabonde bejire aba muromba ira ngugi ka difference mithika kuromba ngwira kaninga kuromba ngugirire ko kuromba kile ito murungi no inguchokira karutino ntuga atiri barabochwa ngugi anga mama ngengwa bati ngugine kile ito murungi agushindwa kura arombero ngugi kinyika wira mwangaza kieni gachuka achoka wengi ena ngugijire thai akirito murungiri kina na baba nginkuru baka bamwiriki Karinga kumbore akwaria mantu antu bate konfuza ka watire uwa kiwena kyo uri Mutembeyi ile karuta kukabwega ntina amparani Mutembeyi ni mpumba gwiringira muru wakwa na nyotegete utekwa onde na ampara mukaruti ntina amparani Mutembeyi kuri ankwaria mantu yakwa waita muntu konfuza ukagatire Karinga kena ampa uri ntina ampara ndi ntobia kwa uri Mutembeyi uri mbere mpa MCA nditera miaka 14 high school nditera miaka ili university ndaso kwenda MCA miaka 5 kuringarite miaka irambitite ngui miaka ngurukie 20 kuriganda thogomana ntemure bingite ja into byakwa kundire into byakwa Mutembeyi number 2 Mutembeyi karuti bo kuona acha gucu karuti ngubugirwa kiao mono no ntuthaiji imtu kathuri mono lakini no secretary general wa kiama kia no peu uthikira Meru no ntu munene wa kiama kia no peu patirinda erombera Peter Munya kura cia gavana 2027 orongo kathuri murungi no ugire kine kia tikania east ne kurobe muringaira auga nandi turenda gucokia Munya wetu ingwena kwira ntu uma kire aje uzo Meru bamenye it's not about kawira ate witangugi kawira gakuithania ntu ino wejira akibire Mutembeyi kibire gitejira bakarute baba na ba mpro abori to bejira kuga bakabira kawira ikawira ino eretete ndoa minya muntu akendo create as perception orani atire kawira no kureta ndoa lakini baba muretera ndoa bati gutegwa baba kuyo muchumura atira nto banguge Meru nguge ute muntu kugita atia ubatega Mutembeyi very soon mbere mwaka juthira kampu ya kathuri kampu emithika na kampu emunya bakambia kurwa no ntunande bakari mukundi saindi no baka gwata gavana kira pena kyaki ikwenga kawira lakini bati umenya na ba ikame Meru after benga kawira Mutembeyi they are confused na ndio kuona ntukwira base mini Saturday ibagiria kutaka thuri kumugera ome no ndio kuona bakathuri nai ena ambition yao bakathuri atibona kurombetika gavana itikira kwankwire karutina ijena no bauga na ndi ntawe kathuri atabati romba kitino baromba mithika ri ndu na ri rigwa arenda kwethwa kingpin wa Meru lakini interest irere o ikizonda mbotu gutethia Meru interest irere o imithika ri ndu na ndi hae gavana na ndi Munya nawe uye Munya atomba kuromba gitikinge na ugire ntuku ingi ndio muromba gitikinge gitikia gavana Meru ninga nkiromba ya president yoke wa Kenya kuna ndi equation yeu mathematics yu ite work
na vile su ni amiru bakona uma aba mthura mwega ingava na kawira no ntu baba bonde ni interest ya benai uti mtu ina interest ya miru bake baba bonde bakoringetima na medika kedi nkumuromba nakaragitika CS no ntu budget yewe this financial year medika atrewa na ifo te na ndikira ndiye mbuge MUTEMBEI kauri ukona kiretu bagiwa kiretu kwa kiretu tika kushamedika ero mbate kangavana how ko te yure ntukuira bari to bari rare kiretu rwe kwe mbungi ngwenda kugira dikira ngugie wo ikwenda kurok kathuri out na kurok mama out agira munya akole unzi munya romba gitiga senator na medika ngavana uyu miambo ekuka ni miambo kumenya kandi I'm not foolish I'm a politician na ni mbambuje kwa na siasa kwa mthoro ngia kwenda kugira alienda kugira wo munya ejero batiri romba gitiga senator kathuri nagwe tukwe naroga kwiri ngugieku nagwe mamari naroga kwira ngugieku nagwe nandi medikari no ntugo nandi kingpin yo Meru romba gitikia ai kia ngavana kabe gitikingi mediko romba gitikia ngavana now atwete ki karote eitare munya ankwenda uchokia nyuma kidogo Muriongi aumite Ntera Chiembe na ari deputy governor kwa karere and now barely kinya mwaka yumo yotathira governor ibona ni tiro kuru nene na munini wawe na governor Kawira akiaria arira mutuma kithe ate kwa Nairobi na ibange thiatea ane obisi gethe kwata mwanki sana. Now my question comes, when do you think deputy governors bonde bo bele barabu mwetembe ibethirite bakenya maru na nene bo na kreito murungirira ari na tochu are very powerful. Liboega bwana MUTEMBEI inyantekenda tonaru rwarero mono kiri manto na deputy governor na madam governor kintu kira benda twaranirie kinya nkuruki kauntu kala deputy governor kuthithirwa ikauntu kanini muno kiri manto yara antu ba Meru bakuthithirwa ni madam governor. It is a small fraction manto yara mathuku ni yara Meru bakuthithirwa nkuruki yara deputy governor kuthithirwa. Tell us. Manto yara Meru bakuthithirwa ukiawita kiri aritingwe ba county bonde bana MUTEMBEI. Baraba andiki na contract uti mtu uchogete mwana chukuru na arua. Reason being contract chionde Kawira na arere ku renew antu barabere yana ritho rimo barabonde barokota town baraba itases most of the people barabonde bandiki na contract na karenga bate kona yo makosa antu bo baya tambankine bate ona nyathiringi endera chukuru ira ruori bararira waita ki health workers madam governor elenke to ni Utongeria ba health workers ba chemanye bakaranthi baraniria beka migakati yote thia antu ba Meru mwanka na arua Kawira atendete kuchemania na structured leadership Utongeria bubangani atendete endete kuthithia mantu yawe wengwa karenga bateona yau makosa madam governor atienda kuchemania kinya muchemania yoyo lare bwana MUTEMBEI hao bishop kinya ndareke mo waeta mantu yako ni murungu onania ati woni bishop na ingwetaniria na thimwere ya na arua thanksgiving yena na nteto chiawe kabati kaende aranjiria story yonde kariu karenga bate kuona yo makosa bate kuona makosa ya antu baraba umeta nyambene na ara kwena cases imbinge cia cancer na MCA ba kuluke bagwa itwikie 500 million maua nyambene sibitari ara kuthithwa cancer center madam governor ameritao amikia timau bate kuona makosa no yariko madam governor kuoya housing program a national government antureto mutindroa kanendro maua kanendro nkubo amende machaka bore constituency bate kuona makosa ya the industrial park a 500 million 250 million from national government 250 from county government ruire rorera bore bate kuona makosa ate waste management project chionde 500 million ere kuthithwa ni mewas ete makosa kinyayo ende tutimau basingira ndram 52 million bee farming bore 38 million 42 million ndram 46 million mbeche chia kuthithia ko I don't know kethai preservation kana icon room eweka ikwachie 46 million
lakini biu bionthe biriendwa nture nemwe bore eyete embe na tiania biara enderie mbaranga imotu ne muchere na mandibuti anto beta otemanira beta kurwira karenga ate kuona makosa yao bo mwisho pora nkuona buthukite na kuthuka pio embarrassment wekirithia CEC na chief of staff aibu at every day ya weta kuthithia ereto press briefing account no mwanka bathime chuti bwanene okwaye present worship kana ushering orote na ability kwethiu aje kaba kurira ritho rimori uteci ura karamu uteci ura roi na uwe bwawe wengwa arita uthorite rwe rurwa uteci office uthithio ntu na bwawe kawira atiwite karenga bate kuona makosa yau karenga kambirie nkiwa atiri karenga bate kuona Meru etete bwaya rira mandam governor keya event event kutweke instrument ira cia komborwa kuthithia mucemani yawe ikauma kanisa newe MC akethirwe murea baicho uroka rombethia maromba akethirwe kawira uroka entertain mucemanio akethirwe murea na kwena na bange bachiari Meru artist bomba kwena nthaka chichi ukomborani vinto kwena reverend bange na bishop bange nturene bomba kurombethia mbati kawira ethire county newe na mukuru we na karenga bate kuona yo ya makosa karenga ikuona no kuona Mutembei kambuge atiri gute county karo kuri propaganda no gwata karuti uju iutiro batesha mana kubanga propaganda ibangio rita propaganda mbona ndawa one of the propaganda ndio ritemwe karuti atwira atiri mandam governor no oralete program ya kuga nyomba chitiga kwa masaka karuti atukumya bwega housing program ni program ya national government no dhanana ya kithaka ukiwa mpora para pena si housing program ni national government mono through the elected leaders atongeria bao baba dhuri Mutembei ou mantu ya botina kuga atire mama no ikuye jamba saka olele sakaja olele wa iguru ombera nore kuthana na ithaka atoto lie president na ugira bwega ama rare hauga tukeja gwaka nyomba ngiri 3 Meru na wiga kwa no thiment ni akambiria nukwe Mutembei rare ntegete ametho ja kworiko teu kare utetinda kuikwenda kuthukia governor akuwete gwaka nyomba masaka namba 2 Mutembei industrial park mundu industrial park twajo kurukirie turi second assembly fu industrial park tukamiaka ruire rorera hakuena isiuru Mutembei no tuito bieto itukuona market yetu ebuina na kira ito muronge no itete ekegana lakini mantu jau no kuona karote alitaka uinga fano rekira no tuiriro dekana bu na kimbecha tiko ndingira tuma karote to pore kimbecha president yako agutonya gigura ijeruto tha iya gutonya gitini no rugire atiri na kweninkarira sio parks mono aindira kirito ara uturi MCAs yakwa industrial park na ndo tukembora kwa bakite thikaro industrial park na ndi already ekekana ichitio Mutembei I president yo proposire wengwa auga county gaita nusu na national government itenu nusu county ite 250 national government ite na timero aki kuthithua I president across all the country baba ite 250 national government ite 250 na county government ite 250 but why in one area beyond the lakini human I president yo propose rehabilitation center dekana simbio sete I president mantu yongo kwenda kwa mantu yongo kwera ijaja akulukitwe kinyambere kawira ngavana ndi kazi zitirwe rorera citimbi 4 president yakitate ku mantu yo karapakera yantu baka karandi ko baka propaganda mbere andekie mbere ya patirinda wao urawe mpro wa buri mbere atura gwere kiritu mulungi ari ngafana auga antu bonde baba kwandiko barande ko bakuma aboge ikarutore ya ukareta mpuru kithurwaria ni example kwano ntwese ketani no kama yaku antu bonde bakwande kwa barande kwa antu bakuma aboge eta na ndi thaici aru antu bonde bakwandiko bari mu kumai buri no ntiro ngafana ryo ni propaganda Mugache projection di komo that time so sikwa abogeta kintu kwenda kya didwa aboge eta kintu kwenda kya didwa abogeta ndi na tu
Ndienda twira atiri. Niki tumire munyari ngavana atagwa tuye kintu kiithwa nyambene. Nyumuri go profile ethnicity. Ku profile wantu boimenti kwenda kuunyiria antu boimenti untu baruga atiri na ndi kintu bithio imenti batu antu batigania regembe tukwenda kugitabura tukuona igo banga barabara ya muntu aba kwenda kwanga bana aringirwa kura cia nyambene region nikenda kura cia nyamwere gitate ura wonaga kerito ari ngavana bakiwa antu bamba begembere uro gitato kore gikundi nukuona ikuonania ikwenda ku profile antu boimenti utwikai nguthikiera karuti ntu kwingi ugatiri Koita na aja, pakita kuleta maendeleo, lakini eta na weta mirengeti na mandibuti. Okorea program ture functionaga. Lakini okorea kawira na jago dia okorea na hapo tu imenti. Uoni kuiro ari gacha na ndeta gatia eta ija na mirengeti na ija matrices na bingi. Ku kaita muntu gatire. Antu fulani very simple. Ndikora ku antu fulani bakirwa tiri ko to matrices bangi bo to maendeleo. Maendeleo kata cross. How did the second assembly pass the issue of industrial park and the idea was birthed by the Kenya Kwanza administration? Tell Karenga to be smart in life. Yes. In your parting shot. 200 million per year. Simple city. Iborere. Housing program impetere. Manto ya basingira ndram. 52 million. Karenga na Rome aire antu bembe na ba imentirere ngira njire yatiri na batiani yatiri. Woni uranda eta project iyi ni ya na Karenga. I one of the key people in the government ekawira mwangaza. I project ya naba iketie egembe. I project ya naba iketie ara kotwethingia arabetete kuthithia okolea sande. I project ya naba raendrie mbaranga arabaraendrie mutu na merengeti na antu ba kindanira mitu. Karenga na antu barabange ba support mandam governor ibarome na uma ba watire egembe nothi ya thithirwe sibitare lare ne mutuate ne na maua. Lakini ndio kuwa maua ne 500 million na ya chuno yeta timau I president uwere chunwe rehabilitation center ere kuthitho ne Likambund na nakanda ya 200 million I president uwere bwithuruire. So when we are talking mantu ya Karenga bakauanga tia kiraito na kinya sibitari ira kawera akagura tichiawe kanyankine newe aretere metongo aritake bauke kiraito ke market thaiki aweke kwandikwa kanto amwetere metongo uikandire nkiwa atiri kawera akathuruthanithia antu bembe Sunday yete ndwene na indwene yete nonto atetete ina market atetete town ya mawa atetete antu bocho etete ngetine mutuma ko provoke antu ba mutuma nonya Meru ate mutuma tekentu go inkuria DCI na inkuria kinya the security apparatus ketha bombeka kawera na watu ameriete tweka mbere ateta kuruthanithia antu bembe nonto ne antu bembe awe akwenda wita korwanithia mwarine antu ethingia na tutekwenda metu na merengeti kawera na turetera development. Wow. Karenga ukirikia kipata shot yekuwa kwena document you circulate mitandaoni ikionania udetera ngavana nonto maybe you have been promised a job. Mutembei gambuge undi na kithomo kieguru na nyagwa nwije ndinandigirijire ko tengo itumba guta Kenya kinya president nompe nokuyigwa number 2 batu te expect to de la batu anto baimenti bakara bagi profile agwa oronde muntu agwa no imenti kuthithirwa agari imenti twathio mutembi tuteteria anto betu number 3 mutembei ngirekia batu twathuri MCS bakumegembe na bakumatigania na bakuma imenti muntu akauga gatiri kintu kithithu imenti na batu atunywa tuitunywa bodhure boringete kura ibodhure representatives benu ni ataba kuuga mantu chagu so mbere muntu ya kwaragia TV ne uga orongo ibo amba paka ndo na MCs bapa ko ruatire ko ndo tutunyi Mutembei so nankurikia. Thank you very much. Karotino tupo kuona kanya kwa kwa na Meru tukuboro na Kenya. Kushuma Karenga, thank you very much. Nonto bwa kwa vile yourself ga tukuboro re kwa na Meru na Kenya. Na bwa mutege na tupo kuona batu tukuboro re kire mubango ya ro siasa nguri. It's always a pleasure with that wina babu mubango. Nonto ke that babu mubango utedra yuro. It has been done and dusted. Thank you very much. Thank you.